Kumusta ka itan kasi Sapay tao kay kametlay Nuwad naman parikot mo ita Hibagang tasulbaren ta Kumusta ka itan kasi Sapay tao kay kametlay Nuwad naman parikot mo ita Ibagang tasulbaren ta Kumusta ka itan kasi Sapay tao kay kametlay Nuwad naman parikot mo ita Ibagang tasulbaren ta Ayan, kumusta mga kasin? Ano yung baga orasyo amin dita ayan nyo ita. Ayan, dito Pilipinas. Kan gastamet ka dito dita abroad. Ayan, na dumaduma pagilyan. Na yung bag nga orasyo kada kay amin nga sangapada. Ayan. Aldaw ti ayan, Miyerkules. May 22, 2019. Apo medyo duwalawas tansan kasi. Ay, hello. Ayan, Ben kasi. Nasurok duwalawasan. Aha. Ayan. Ket duwalawas tan. Ket nasawin tuloy-tuloy ti programa kasi adu digiti mangayat naayat at timulong ken tumulong to pa hindi ti programa tayo. Ngayon napalan natin alat. Oh, mati ko digutan. Ayan, ayan, kablawak man digiti madama nga naka-tune in ita. Ayan, the Uncle Fernando John Bareng, the Lilibet Aliado Natividad, happy viewing. Ni Catherine Kedeng Gaspar, hello, good PM po kuna na. Ni Sara Maldita, good afternoon. Mas namin ken ni Rose Ann ko Cadavona, hello po from Bacara. Ayan, madagwibuyat dito Bacara. Ayan, nagkapwa. Ay, ni Rose Ann. Aha. Hello, Rose. Anat ko na natakasin. Hello po from Bacara. Wow, apo, Ben, kablawan tanto madamdama kasi hindi kita taga Bacara. Ayan, dito na market, dito old market, iti Bacara, Ilocos sa norte. Hello kada kay amin latat dita madamdama iyawag tayo digiti nagnaganda adda kanyak nakasort digito linakwak iti itlog itatay kasi. Ay no gumatang da Wan adda ka blao na nga suot da adda greetings da. Ayan, apo. Ayan, iba nga mga rod nga agbuya da tapno nga agbuya damet lang dito pan nakaiba sa tinaganda. Nya padaanan nyo digiti taga Bacara dita old market nga lilakwan ni Insyong ni kasi ni Insyong ti itlog. Ayan. Bagayo man no anananganan i-message man dito fan page kakabsat no na ti remorti wedding ket nagtayak ti wedding dito. Bakara. I-comment dalat na tapno makita tayo amin. Iso may i-comment yung latan kakabsat aya. Aha. Insyong ayan mo manen nakalako kami ti kunakon ket ay. Talaga naka-monitor aya. Ayan. Ayan, napanmit dagos iti nakapangal daw Uncle ko na natadamdamagin ni Uncle Fernando Bareng. Adda datay diti karugrugina adda dita babae tay. Agang angasak mo't pa lang kinasaya. Al-alen pima. Ay na. Okay, kausap yan kagayem. Adda kayo man na naka-tune in, nakatutok iti dito programa, iti live, iti Facebook tayong Dear Manong Nemi fan page kausap tayo. Mabalin nyo nga i-share dito madaman nga programa tayo itatang gongondaway. Kadigiti friends yo. I-share yung lang kakabsat at the shares nat dito baba. I-share yung tapno na mabuya digiti gagayem tayo. Ayan, padaanan nyo dito problem of the day. Tatangal daw. Problema iti Mrs. ti Ilocos Norte. Ken ti asawa ng OFW nga mamas boy. Ayan, kasano ang nagbalin ang mamas boy? Padaanan nyo eta. Iyak nalit naman pa kasi hindi kita madama agbibuya. Medyo nabayag datay di kita nag-comment siguro. The Painful Heart. Hello mga kasin na imbag daw manen. Ni Auntie Irene Andrada. Hello kasins. Kunana. Ni Kasin MC Kalidro. Gising na ang studio. Kunana.
Ayan, talaga nga malmal dayda siguro no awan ti programa tayo. Opo, gising na gising. Hello. Thank you. Ayan. Ito giting nga tag buy-buya, gising da nga tatatang Your oray da siguro te garagak mo kasi. Opo. Takas yung oras aglalo dito Hong Kong kada Singapore hal sa pagpapadatay sa oras Wen, kaya dita bakara kasi nagpapadada di oras no kuha. Makapaturog kas yung oras aglalo kalkalpas anangan kay talaga nga yep-yepeng kamot na talaga. Opo, pero nga income kamakam ko itatay manen kasi talaga nga gumatang kayon agat ne kung nakita tayo adape program. Opo, thank you digitiya mga ayat latamo ti itlog alako. Kunada siguro kit digiti mangayat nga umay kag programa ket ala nga pakyawe kon tayong kag programa nga kasi Ayan, kumakalayo. yung runan na pa ita Jeremias. Ayan, ni Jeremias dita na ibakara. Iti aglako iti motor parts dita. Di kita ilandok kadagal ba? Aglaklako na Ayan. dita. So nga, thank you ko na thank you met na mamta ka na yung kemet nga nakaantabay ti dito programa. Ayan, thank you. Ayan, ni Liwan Etarot, good PM po mga sir, na imbag nga aldaw yo amin dita Nemars Studio watching from Bahrain. Apo, Ayan. di kita. Nagtutudo siguro at ta Bahrain. Kanayon nga agre-rain, Bahrain. Ayan. Okay, kasi ulitin na mga rod, nga kablawan, di kiti taga Bacara. Ayan, ni Rose Ann ko Cadanova. Ayan, hello sir from Bacara here. Kunana, ala, kumusta kay amin latamanin dita. Ayan, thank you tay panaggatang yo. Kang Ronan nalaunay ni Ma'am Marlene. Ayan, hello Ma'am Marlene. Thank you so much tay ginatang mo. Ay gumatang kanto man maminsanin o remedyo nangingin na ba si tay lakok. Ayan, ni Rose. Ayan, okay, kasama tayo ni Grace. And of course, ni Lisa, ken ni Hana. Ayan, digiti mamam nga napipintas, agkakapintas Ay, na agtagikwa dita Bacara, dita Old Market. Ne. Iti Bacara. Apay, di kita napipintas ti mapamulaklakwan kasi. Alakit ay sung kasin at alis to dalaon nga laklakwan no ko. Uray nangina deta, nangingina talakom ng tige duduman no nagwap-gwapo met ti mapanaglako. Ay na. Patusen dalatan no aglalon singkulat ginjat na. True. Ayan, thank you so much mama. Dapay libre ka blaaw na. Ayan. Ayan. Ingkay tumet gumatang digijaya pagtagilakwan dat dita. Kaya, Di ti taga Bacara nga mahilig ti itlog. No, tiyenda kay ti itlog, ijet pa pala nyo. Nalaklak ka lang. Ayan. Bueno, di kita ipagkatagan ti cellphones dita yung kemet gumatang. Ayan. Ibagayo man no kwa, sinati itlog ni Insyong ditoy kung ayon no gumatang kayo. Naput po na dyan itlog ko kasi. At dabay libre ramas na ken apros na. Ayan, nadagdag sin pa siguro di itlog mo, no kargana. Uwen, adot kargana. Ayan. Okay, kasama kin Zenny Nieto dita Hong Kong na imbag nga malem awan labas na. Ayan, yan ni Avelina Malnawan also from Hong Kong. Hello mga kasin. Ni Jeffrey Pasqua, hello kasin na imbag nga malim tayo amin. Awan labas na, kunana. Yan ni Kabagis, ni Manang ko, Nemalin Ruiz Ojerio dita Las Piñas City. Happy viewing. Ayan. Ni Ate Lacey, amesa nga sponsor tayo. Good afternoon mga kasin. Ading ko Nemi Jr. ket Arsen Insyong. Ayun. Mabalinda kam laing kakabsat nga iyad iti Facebook. Ayan, open na open hanggang naka-private. Ayan, iyad na kam laing iti Arsen Agustin alias Insyong. And of course, iti kadua kita ni Kasinsin Nemi Pascual Ruiz Jr. Ayan, alias Yongyong. Inikak ti Pascual na kasin. Nata Nemi Pascual Ruiz Jr. Pasarehan asaan da mapansin J Jr. Iso nga ti amuda siyak ni Daddy. Iyad dakton get manong sikat ti adja bumbo. Apo makita yung medyo profile pic ko nakatartaraki nga ubing mat nga amang. Abay kasi ni Jay yan ni Uncle Han. Ay malasin nga senior citizen. Ngayon ko na dati boses na nukogit apo ubing ko na dahil no makita dagit abay nagubing ja boses nagit lakay met gaya men ko na. Ada ngamin os-osa rin nakakabzat aya tay ana di giant pagpapintas ti boses. Pagpapintas ti boses. Digiti na sanger. Basta imported ka no ti inumen nakit napintas ti boses na. Ayakit talaga. Ngem no digiti magatgatang nga digiti asla ko madigiti inebra aya medyo iso nga kaso ni boses mi kakabsat na ginebra lang tin inom mi. Yan. Okay. Thank you. Adakman nga ading gwapo. Thank you kunanan ni Joby Gambalan o lalo. Aha, yan. Iyadakan to Ma'am Joby Gambalan o lalo. Ni President Charlene Marcos Besas, good afternoon mga kasin.
Watching from my computer. Kunana. Wow. Dakkel tarupa mi ordina. Makitang dikitin nagtao dataramidong mitata. Makita dahanak salak pa nakaahit. Dati talaga panindigak. Dati jak agaahit. Yung gana nga umabot 20 ti sponsor ta. Ore siya kasi na nakagpapapukis met talaga. Kastila tamet nga mata ti dugde ti buko aginggat baba. Yan, ni Kasin Okay. turn Peralta, Kasin kablawak man ni Ron ken Apple Boy nga Adat Marcos ni anak Obradat Marcos. Sa balin sa Obradat Marcos Ayan. Kuna ni Zen Nieto ay nakagurak man ti connection ko aya. Tay agtay-tayek latamet ket may malidduak tagarakgak ni insyo nga nakasarsarang sa ano kwa. Ken ta isim ni Junior nga nakintal. Wow, kasla dete ko lang aya. Anate Ay, man nagaramon tay nakintal tay masidsidan no kasin. Nakintal ko na dati karabasa. Nagimasen nga. Okay, Los Lagran imbang nga malemyo amin dita kasin watching from Kuwait kuna na. Ayan. Okay, sir, pa-request naman tay kanta nga na SM na SMT na nasa MT na palabas. Thank you Ayan, ko na. nasa MT na palabas. Okay, madamdaman to siguro dalangit ti kanyami dito nga kantas nga madamit Yan. dito kantami dito nga na SS-an. Apo. Yan, Ate Mary Andra Pakundudan, good afternoon mga ading, hello kuna na. Yan, ni Met Jeffrey Pascua pakablaawan na kanod, anak na ni Sofia Kurt ni Pascua, madamat buya na itati live yo kasin dita barangay 22 San Nicolas dita Katuging. Ayan, kumusta kayo dita Katuging? Ayan, ni AR Bell Grace watching from Italy. Mga sir, naimbag nga malimyo dita. Apo, dumalo dat Italy. Ayan. Ni Emily Torres sa Guan 1000. Good afternoon kasi na pagritman ni Kasinsin na Milagrosa Alcanciado Jai Rome Italy na laging agbuybuy ti programa yo. Thank you kunana. Ayan. Thank you. Ayan. Ni Marie Ermitanyo Miranda watching from Italy, sir. Good AM ditoy ket dita Good afternoon. Good afternoon. Okay. Okay, kabsat sa dinuman nga lugar iti ayan nyo kaya't na kayo man nakablaawan iti naimbag nga oras yo. Amin asa nga Ayan. pada. Oras ka din kasi ibasa ta deti problema sakbay ta nga i-mention ulit digiti duduma pa nga nag-comment digiti nagkablaaw panawenen nga ibagatay deti butaktak deti problema tangal daw. Kadigiti tumod udi ulitin tayo tumanin nga ibasa deti problema tangal daw. Yes. Okay, kakabsat, mabalin nyo iti agkomento, madamdaman, numalpas dito yung panakaibasa dito problem of the day. Ayan. Kasi ko na kitay, ti agproblema, ket may sa amisis ti Ilocos Norte, problema na ti Mamas Boy nga asawa na. Ayan. Ito, dear cousin, adda nila kay ko ijay South Korea as OFW. Syakmet ken ti maysa nga anak mi, ket imbati na dito'y family house da. Kadwami ni mother na kentay dua kakabsat na nga agbasbasa iti college. Kasto iti problema kasin. Kada agsweldo nila kay ko, imbes asyak ti pangipawitan na, tay sweldo na, ket ni met mother na. 60,000 ti sweldo na binulan kasin. Ayan, ije Korea. Kunan lakay ko, ang makaamo kanon ni mother ko, amang bingay-bingay tay sweldo na. Tapag basbasain na pa yung amin tay dua akabsat na ti college. Ni ngamin mother na tinang tulong idi agap apply pay laeng anapan Korea nila kay ko kasin. Ket makatawenen nakasjay. Siyak kumamet ti pangipawitan nan ta siyak ti asawa na. Ti pay madiket unaen ni mother na dagiti masapul dagiti kakabsat nila kay ko agbasbasa. Ken dagiti masapsapul ti balay kas grocery, bills, ayan, dagiti pangtsyenda, etc. Sana kam tuik kan nga agina. Pasaray 5,000 pesos laeng titited na kada kami nga agina kasin. Uray ta libre kanumet amin dito yen. Libre kanin mi, libre pagyanan mi, libre kuryente, libre amin. Teka no mabati kada kami nga 5,000 nga agina isu ti ornungen mi ken pang emergency mi nga agina. Dimet pa agbasa ito yung anak mi isu umanay kanon tay itited ni mother na. Nasakit unay tinakem ko kasin ta imbes ada kami nga agina ti priority na ket saan met. Mabuteng ka no isuna kin ni mother na. No siyak pangipawitan na tay sweldo na ta baka kano ilaksid da isuna no kaunget da isuna. Isu ti problema kita kasin. Ayan, rumbeng ka di akas jay ti mapaspasamak. Anya ti aramidek tapno da kami nga agina ti priority nila kay ko.
ti agpro-problema, Mrs. iti Ilocos Norte. Ayan. Okay, kahit mo sawen kasi na dito yung lalaki, isot na dyan abroad. Aha. Tapos ni mother na isot ipagpawpawitan na. Wen, at damit di asawa na ken di anak na di family house da, agiyan ni Jay. So ni mother na kanot makaamo di sweldon, ipawit na di kan ni mother nan, makaamon mother nan. Ngem ti problema ni mother na unaen na digiti masapol digiti anak nang agbasbasa, kakabsat digiti lalaki. O pauna yan. Ayan, digiti pagbayad ti bills, sila kumakuryente, dano, makan. internet siguro, para digiti pang tsyenda, pang grocery, saan to ikan kanot iti mabati, isot maudi, pasaray 5,000 kanot ited nat binulan. Kit nung orot awang mabatin, di awang baginan. Ay na. Ay na, makatawin ka naman akas giant, alagad di damo kumagat kas giant, tinultulungan ka nun mother na siguro financially isot ng gastos idi agap apply ngem saan kumamit akas giant makatawinan ket me asawa kasarta Iso digiti pa kasi iya. asawa Pagkasawaim isudan. Isudan ang kasawan, bye-bye amon, Ay, na, talawamon. ayan nakamaymayat man dit ay nakamaymayat nakasansanaang man dito ang problema nga intay pagtitinulungan nga ikanti balakad. Ayan, tulungan tayo dito Mrs. iti Ilocos Norte nga problema na ito yung mamas boy nga asawa na. No siya kasin kita aglalaki akon. Ay, na, Diyos ko. Tabarang mo adopay dete kwarta. Te, adot kwarta naman ko lang. Dete kas aglakot itlog kita mga mauwan ng tikwarta no. Ay na, padaanan tayo ro. Di kiti, anayo, di kiti, advice yo kada ito yung agpro-problema itangal daw. Ituloy taman kasi ni-acknowledge, di kiti viewers tayo. Antes deta, kuha taman di kiti, kasi i-acknowledge ta, di kiti sponsors. Ayan. Kasi ka makada, ati LIC iti Hong Kong, dati iti MBA iti Lebanon, da Sir Bryson Carbonell ken Ma'am Pasita Collado iti Hawaii. Kastamet di kiti nainayon, da Ma'am Marlene Nagon iti Hawaii, Ma'am Zenny, nag-pledge man ni Ma'am Zenny dito Hong Kong, ni Ma'am Avelina Calobe, ayan, ken ni Donna Habrica. Donna Habrica, ni Auntie SP Agustin, ni Auntie Senay. Zen Ostiano and Uncle Roland Ostiano iti Canada, ayan, nang teddan, iso dati may kapat ka ng Yes. teddi. Ken kastamet ken ni Heidi Lazo Wright dito Hawaii, ken ni Noblesa Orsino Manuel, also Yes. in Hawaii nga dandanin agawid kano. Baka kayat pa ni Manang Lydia Agas Agani Vanti ag-sponsor ag PM ka laing manang no kahit moment ag-sponsor. Ay, damot Hawaii data ya. Wen. Aha, yan. Kasi te kabagyan da misis ko nga yan. kabagyan mila tamot no kwan akasin. Uy. Basta ada jay Hawaii kabagyan tay amin no na. Uri hampay nga Hawaii no Hong Kong iso amin nga Uy. ada tabro den. Wala ta kasinsin tayo amin idan. tay amin idan. Nakikik na sinsin tayo yun. At dati kati kasinsin nukit, kada kasinsin nala. Iso nga no agi pa agi package kayo kakasinsin. Apo kita da kwamat la digite para kada kami 8.5 ken 9. 9.5. Kastamet medium. When medium no Bado. bado. Kin medyo dati angot mo kasi no agapo kata paglakwan no agkainitan Ay, at wan. masapol mo siguro bangbanglo. Bangbanglo, Ayan. wen. Kada sabon nga imported. Ay, diba? adi kita tab soap ko na. Medyo met na dito skin no kaget ag-dry ngamin no kanayon mainitan. Iso nga kaya tayo mo dito agpa ete agpalinis mo ti skin tapno no medyo no yapros mo akat abo. Deret so sika. Ay, nalamlamuyot na Nalamlamuyot. skin mo, oray no, agkapkapudutang ka. Ay, wen. Ayan. Saan nga maiwasan ngamin deta, no, sa ubram, sa negosyo nga, yung kaagi sursura, gilako ti itlog. Ayan. Yes. Ngayon, aper, DJ itlog nga, han nga may initan kasin kit, nakirsang mulata. Ay, Nga mo na. ngamin kasi na napudot Gemma to gaw. Awom Gemma to gawan no kung ano may initan napudot. Ah. No tumugaw kan akat talaga nga malengleng ta. Mas daawak pa edita, saan met amayin initan kat, nangisit mulata. Nagbutang pa tilangan ko na. Kasi Ayan. di mo ba kayat kitaanan no makita. Kapot kinadagana pa, at anong namurang ngamin, dahil agdaga ko na da, agtubo, di kiti ruot. Kudkudong Ay, kat ape kas dadarat nagtamot-amot daratan ko naman. Kaslalati, makatgatang ta tiyandaan nga patatas nga. Apo, dati adan murang-murang na. Ngayon, apesot magustuhan da agatangan. Kung nakpaita tayong kit alan, gumatang kat itlog, at dapri ng aprosam adwa ko na. Salat-salatin na nga. Kitam na aprosam mapagsuyaab na kapaysa ko ko na.
Ay, speaking of itlog, adan tuman pa ayam ta damdama kasin. Okay. Adan to pa ayam ta damdama ng yak na lista pa hindi kita madamang ag dingdingeg ay agbibuya da. Mercedes Malbas Andaya Tutaan, happy watching. Hello mga cousins ko na. Ayan, kastamit kini Milagros Alcanciado, naimbag nga malimyo amin dito sa studio adding and regards to cousin Emily in Taiwan and Zen in Hong Kong from Rome. Ni Malditang Swail, apo na tinaganan, Maldita lang ro din Swail Pai. Hello po, kunana. Ni Sam Long, apo, hello po, Sam Long. At damit tayo samyang tayo naadat sa DJ. Samyang. Tay noodles. Noodles. Ayan. Ni Mary Santiago, hello mga kasin, kunana. Kastamit kini Rudy Jean Tagatak, watching from Vancouver, Canada. Ayan, happy watching dito Canada. Ni Dara Corutan Ordanel, nako, I hate mama's boy. Apo, dati nga ro din, si Kaman nga ro ti Agbalakad, yan, Dara Dorotan Ordanel. Ni, yan, Lydia Agas Ganiban, Alpasen, yan. Dati ti mo nang, natin kasi, advice. Yes. Yan. Bueno, sakbay nga ikanta ti ay basa ti advice, pumatokar tat mesa. Okay. Okay, pumatokar kam ti mesa. Pag-urayan ka digiti adu nga advice yo tapno matulungan tayo diti problem sender ita nga malawlawagan ti panunot na tapno no anana nila kay na nga dapat isudat priority na imbes ani nanang na. Ayan. Dito nga rod kanta ni Marjalin Ganiban diti ni sponsoran ti Nemars Angels Group in Hong Kong. Tay Anyan Anak sa M. Lyrics by Numutybyang. Yes, eksakto kasi. Anyan Anak sa M, matalaga. ken bandog manu atawen nagan ano sak para ti pamilya amin na masweldo ket nakipat patulod kaya sawa ka di makaururay pinang baba nagaya mitan amukon dagita sikreto urayem lang nga agawidak maramanam net itong pagitan amukon pinangluklukon urayem lang nga sumangpet kaulong to tibong dag when nagsakit na panunutin linukluko naglaeng anya na nagsaem di ka tupagkawanen nagsakit nga awaten linukluko naglaeng warnaan nagbrigata inurnong pula gatangan ka ti motora pampasada ngem sa balimet gayam iti motor alugluganam pinauitan kapay pampatakder iti balay impakitampay ti litrato na balay gayam ti karuba itan ambukon dagita sikreto urayem lang nga agawidak maramanam met ditong pagitan amukon pinangluklukon urayem lang nga sumangpet ang kaulong to tibong dag ben nagsakit na panunutin linukluko naglaeng anya na nagsaem di ka tupagkawanen nagsakit nga awaten linukluko naglaeng warnaan nagbrigata
gatat inumulat inumulat nagsakit at panunutin, linukluko naglaeng, aniyan na nagsaem, di ka tupag kawanin, nagsakit nga awa